Io papene piti ahuruma pae. Te whaite nei pira tata e ore te taata e ti ahia I te aro te atuara. Ua prawatura pira tata ati tua na o atura. Te iana te mana I te mataura ahia te vaira. Te iana te whaahau I te mauwahi teitei nono. E hope ane te nuu nana ia teiu. O vai te ore I hiti hia I te mahana nana. E aha hoi te tata nei e ti ahia mai ai I te aro o te atua. E aha te mea e mai ta te vaine I whanau. Inha I te maramane, aureia I ana mai. E te mauwhetia, e ereia I te mea I ore I ana. A tai atua I te tata nei, e toeia. E te tamaiti a te tata, e toea toeia. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.